دمو همو دمن وشاد بینرن هجا جستودیون دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو ریزن ستاف کردویزیون توشان هجا دم باش جوینا هفته یا ناتو یه لپایتخت لندن ده دست بیکر در روزا یکم ده سروکین امریکا فرانسه و ترکیه لسر چند بابتان ده لهو نهاتن ده جوینا فرمی جه ایرو چیه ده به ده هربونی ده وی راپورتی ده به روژه جبری کمبونا برفره هریبر ناتو لقصرا پاکینگ هم لحف هاتن پشتی چندین کمبون دوالی که ناکوکی نافخویی هف پیمانیه و گفن روسیا و شر دجی تیرور اینانا روژه سروک امریکا دونالد ترامپ و هفبر وی فرانسا امانوئل ماکرون لسر جارنویسا چکدارن داعش ینگرتی لسوریا ناکوک بون. گلک جی فرانسانه، گلک جی آلمانیانه، پرانیا وان جی اوروپانه، متگل سروک ماکرون اخفتیه. اری تو هنده جی چکداران دخوازی تو دکاری همویان بخوبو بی. بلا ام جدل باخرين هجمارة هرم مزن جچكداران لدفتنا وجو سوريا وعراقي هاتين ماکرون گوت از هشتارج دم لسر داخویانین خوک و مجی ناتو جکار کتیه و رخنکا تند لترکیه گرد. لدما استما شاين تركيا دكم او شر وان شروانان دكن او ان لكي لكا ما شر لدجي داعش كريم وهناك جارانجي كاري ديگر چكدارن داعش دكن. ترامپ دبیجد جه اگر گواش امریکا لسر ناتو نها اندام ناتو پتر دراوی لسر براوانی خرج دکن و دوی ناتو برسینگ گفان بگرد. و هیا دما امنها دا آخوین ایران به هزاران کسان دکوژه. جبر هنده اینترنت برین دا چو آشکران نبه. گرژین دناف اندام هف پیمانی ناتو دا برو زیده بونه ودچن. ترکیه ناراضی بونا ناتو لپشگاه هاوشت و هیرش دیجی شروان کرد لباکور سوریه کرد. لهمان دم دا سروک ترکیه رجب طیب اردوگان دیجی نقشکا براوانی ناتو هم بر روسیا لولات بلقان راتوستد یانجی دوی ناتو شروان کرد به تروریست ناو بکد. شروع و کار باور دکن ناکوکی ناتو جهفرکیا کسانه. وی کمبونا بلند آلوزین سه سروکان هیه ترامپ، ماکرون و اردوانه. او آهنگا هفته سالی ناتویه و یک جوان سروکان هوا ندانه که لحف حاطنه کی چی بکه. یک جه اگرین زیده بونا گرژیا دناف اندام ناتو دا لسر دجاتیا ترکیه بو هم بر امریکا و کرینا سیستم موشکن براوانی روسیین S-400 والوی داویه دجی فروککا F-16 یا امریکی هاتبو تاقی کرن. تبیوان آلوزی و آستانگن زیده ریپری ناتو دبن لسکرتری گشتی ناتو پشتراز دکت که هب پیمانی ساخلمه. ما دست به مزنترین کردار قایم کرنا براوانی هف پیمانیه هر جده ما شر سار دا کریه. والآلیه دی تخیب ترکیه ایران مجارکادی یا هفدیترین دو آلی بو. بتایبت لسر هلویست امریکا و اروپا لسر پرساناوکی و خوبشاندانن به داویه ین ایران لسر گرانبونا بهای پانزینه. سروک ترامپ دبیجت رنگ به هزار ایرانی هاتو بنا کشتن. گلک دبیجن یا فره امچاف لسر روسیا دانن لی هندک تشتین دیهنه دوی ان برچاف بگیرن. چه تیرورا اسلامی با یان وراربونا چینه با. او دناف خولو قصرین پیشوازی ریبر ناتو دهاتا کرن زور جدابو جه روشانا و راستا لندن. به صدان کز با آلا و دروشمین جدا ناراضی بونا خود دیار کرن به تایبت دجی سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک ترکیه رجب طیب اردوگان که دناف دروشمت واندا داخواز آراگرتنا فروتنا چکی بود ترکیه کرن لسر هیرشاوی دجی شروانین کردین سوریه. خالد فتاح دنگ امریکا. ده سال وگرا هفته یا دامزراندنا ناتو دا ریبرن والاتن اندام لی لندن کمبون و بابتن گرینگ آنین هوله. جناوان روشا کردن سوریه و دسته وردانا ترکیه ده هرمه دا. درباره وی کمبونه هفکار لقمان احمد به ریا سکایپ هف پیوین ده گر روزنامه وان سردار ملا درویش کریه. بريز سردار من لدرويش قال لك سباس بو بشتاري بونات برنامج كك سردار او ايريشن تركيا ين داوي لسرت الرفعتي قد انجام ويدا يازدكس جانا خوش دستان جنافانا 8 زارو كبون قو قال لك بالا خلكيكشان او زاروك جي بنابري عفريني بون قول ويدا بجيبون تفيقو وك اغربستيه كي هي يعني جيم بيجن بيمانك دنابرا روسيا وتركيا دي قلتنا التشينابه ام بيجن
ایریشن ترکیه لسر کسین سیویل ببه لی دیار دبه گو او تشتا بردوام دبه ون چاواد بینن اف ایریشی هان و بتایبتی سر کسین سیویل ایگو وقت پنابر لوان دفرانا بجیبونه دم باش كك لقمان بريقشي يعني رحمة خديلبان خلكي ميل ترفعت جانا خوش دزدان وقت ام دزانن يعني ايرورو اتفاقيات دناف دولتاي اي ام وقت نقو جهنه قش ببيك نهاتن يعني نال عفرين نال مثلا بيجن للشهبة تبدي وساجي يعني امبيجن لروجلاتي فراتي جيده ببيك نهاتي يعني روجلاتي فراتي جيده يورو امباج دزانن اف اتفاقياتي بونه تركي جالي خود بان اتفاقيات بيك ناينه دور اف يعني ميليشياتي تركي دستك دايوان الجيش الوطني الجيش الحر العسكري ازاد شنو يعني افانا بخوا بين قوانين واعراف قش خركرني يعني تشتكي وقفه نهشتنا لقوري ام ديزاينن جروجا بيشيدج او عمليه اب نافي كرن نبع السلام ده جروجا بيشيده يعني تي خركرن وافلش كري تركي دستك دايوان براستيجي تنكار تبايمانا بوان في دينه يعني انا انسان ندروسن يعني نا ميليشيات انتكاربيج هيزك لشكري قد كارب اتفاقي كي بيردينه افانا كسن براستي درفي قوانين قشينه ويعني تناقضات نافوان تجيبوا راقاندنا كوان بيروسكر افتشيل ترفعه تيتشيبو سردستي افلشكري الجيش الوطني دي تركي دستك دايوان ودجيكي دجي هناك بنافيوان دركتن وجو نمكري تو يعني خص نستيهن كادن يعني خص نستي قصدا افجي يعني بوكنا عرفت بين ازدواجيك معايير تيدا بله كك سردار سر وان بيري گوچيد بالنهار الهرمين كردي تركيا وكو اندامك جناتوي ولنا لندن كومبونا ناتو جي جارك دني لدار كت ومثلا كردي ومثلا درباسبونا تركيا خاكا سوريا وابتشانا لوي دهاتن گفتگو کرن تشاهد بين اف كومبونا هان و اف گفتگوين گوچه دبد درباري دسوردانا تركيا باوايكي نا روايي دهندري خاكا سوريا ده وقفاويني هرجار لدجي كردين سوريا يعني اف بيمانات ناف دولتي ايفي داوي دتشيبون بلكي رونشنا لوندن عاد دابو بريجي رونشنك ازم لتركيا دبخوا تشيبون ايرورو براستي يعني اف دولتي خرتي دي دنياي ت يعني تم خوفك يقولوا خرتي جوان د خويا نكري يعني اجبر في براستيجي ايرو ترك وقت خوازن دكن وقت خوازن كاري خوشي دكن تركا بمرسلا پنابرا ده وقناگو اوروبي دجين دي سكن عندنا نما كارن تدخل ده تشتي دكن امريكا جي يعني خوا ام دبينين يعني خويا بيمان اتفاقين دناف اردوغان وترامب خود تين شكرن او جي دوري بلكي دوري ريفبريا امريكي وملتي امريكي تفابه لتيكرن بيك هاتي يعني ابدر باسكرنا تركي روجلاتي فراتي ده او موافقات امريكي بو ايروروفاي روسي جي درباسي سر خطيبونه يعني ترك ايرو اكار بهتر برو كنترول سر وشيبك يعني ايرو ترك بهتر كنترول سر وشيدكن وافتجي براستي يعني ايه وقنقو ضريباوي ددم ملتي كردن يعني كرديمن سوري ام ضريباوي وان اتفاقيات روشا تركيا هنا كان اللي دجي وين الدناتو ده يعني فرنسا جي نرازي المانيا جي نرازي ولاتي دنيجي نرازي نش تركيا ورخنا لي دكن دبيجين شر مبدا 20 توانبوي تركيا دستما جريداي ام نكارن فيرنجياني ام شر داعش بكن وام داعش بتيك ببن وير تشاود بين روشا تركيا دناتو ده و بهر بمين نقولوا بشجرياوي هزاوي خورتر بي يانجي و ام بيجن بگوهرتنك ده بيوندي ناتو بتركيا بكرن يعني ازبيم تركي بلكي دمي د بيشروجن دور ده بلكي تركي يعني
ضريبه اف خرابيا خو يقولي روجلاتنا فين دك وي بده يعني وي ضريبه بده لي بشتي تعدل مجي ور تعدل ما الخلكيمه لملتين يكون ملتي سوري تبعي يعني يرو وقت يخو يا كرنجي مثلا دو موقفي فرنسا موقفك خرطبو لي تنابي نك امبيجن بريطانيا والمانيا دستكي ددن في موقفي يعني دي اوروبا دا المانيا وبريطانيا دا خدان باج في موقفين عند دا امريكا جي موقف ايرو موقفي بهتر ايه هاتي خويا كرن موقفي ترامب انما موقفي ريفابريا امريكيه فموقفي ترامب وموقفي مثلا بيجن المانيا وايه بريطانيا نا موقف كي ولو بخورتي البيشيا تركاب دسكن يعني ايه موقفي ايه تكاربي هري خط ايه فرنسا بو يعني وخوياي تركي يريشيخو قال كي دا بيجن سر فرنسا ده جبر في فرنسا همبر وان دسكنيه ليه ام دبين يعني ام بهيفينه قدامي بيج قفتش تبكرن اللي جوجنيه كرن يعني يرو رو وقتاني اوروبا بامريكا بدبي مش ترصابه قرا داعش يا بقرا ارهابي د ترسن تيروري يرو رو اب تركي كسيد استك دايوان يرو رو بانا قش ارهابي بتقرين يعني بمنطقه ونکش کانادی جو لورنس ددما کو داعش ایشا سوریه و عراق دکر چو سردنا هرمن کردان و ونین شروان کرد کشاند نها ونین ویل پشنگه کی هرما کردستان تین برچاف کرن امجی آگر هاتن ناوی پورتوکا ونیه و پشنگه ها ونگری کاناداییه جوی لورنس پشنگه جوانین شروان کرد یند دما شر داعشه ده پکته لورنس ونیانا لحرمین کردان ین سوریه کشاندیه. ونین کل سر دیوار تین نشاندان ج پروژه من یا هفدمی یا ج کردستان سوریه و ج هریمن دنین کردستانیه و من وکی امج آگر هاتن بناف کرد. اف شروانین کو نهال روج اول دیجی دیکتاتوری کی برخواددن پیشی داعش بو نها ترکیه. پیشنگه لآواهی کی کوبر جهل رژیم صدام حسین و کی زندان هاتیه بکار آنین تیل دارخستن. او زندانک جه سردما صدامه که به دیروکا خویا اشکنجه کرنا سیویلین کرد و عراقی نافداره. کردن لیوی پارچه کردستان دیکتاتورک غدار هلوشاند و دما هند و پیشانگهه دا بمشن هند کارن دیروکا و آواهی حس بکن. لورنس دبیجه وی دست برویتیا خویا کشاندنا ونین شروانین کرد وکی ونگره کی کریه لی د پیواجوی دا او نزیکی جواک و چاندا گلی کرد بویه. رویتیا من یا یکم جاری تبیرا من از بو هر تشتی خنبار بوم من روش لسر بنگها آوایی که اف هرم ده مدیا ولات من ده دهات پیشکش کرن به نحقی دادبار دکر. به دمه و من مروف ناس کرن به مروف رابوم هوارو براستی فیر بوم کو کرد کینه جبر وی که جوی پرسپکتیوه و براستی چاوه من وکر کو نتنه تکوشینا وان چیه لتواهی جیانا وان چاواته ریخستن کرن. شروانین کردین لعراق و سوریه ده تکبرین داعشه ده رولک گلک گرینگ لیستن او لورنس دخوازه چیروکه وان سرنسر جهانی ره راگهینه. تیویکو پورتوکا ونیه و پیشنگه هاوی لباجارن جدا هاتیه نشاندان او دبیجه پیشکش کرنا و لکردستان گرینگه. Özlem Yasak bu Rebaz Majid denge Amerika Slemani. لبنان چندین سیاست مدار روش خراب یا آبوری دخنستوی پنابرن سوری ددمک دا کو خو پیشاندانن لدجی حکومت بردوامن گلک پنابر تین درخستن جوالات. لبنان پترجهمی ولاتین جهان پنابر هنه زیدادری ایک جپنج حولاتین ولاتی پنابرن. جپشتی خو پیشاندانن مازن دست بگیرین لنیو هیوا جدمه موچه هر کسکی لبنان دیگل پنابران و کارمندان گلک گیم بوینه و بهای تشتان گرام بوینه. دیگل هنده که خو پیشاندان بپرانید آشتی خوازن لی به هفچونه به دو ماهی ترسا درزبونا شرکی دیا پیدا کری. پنابر دبیجن جیانا همیان یاب زحمت دل هاتی. او گلک جاران دهنه آزاردان و پتر خلق جوالاتی دهنه داره خستن. او هندک دبیجن هر چند دواچ مالو کار لسوریه نماینه لی او حستکن و گرنفه. انه انا ما ضل عندي شيء مورد ومعاملة لبنان هون اللي حدنا الجيران. جیرانین ما سردریه کی گل اقراب دگل زاروکن مدکن کس علی کاریا میجینا که
ez û zilamê xwe çi kar nakin. Em ê çawa bijîn. صح Lê gelekên dîgotî derkeftin ji wêrê ne çareserî ye. Penaberên zelam dibêjin zivirîna ve bû Sûriye ramana wê ew e divêt em şerî bikin. Çêdbît zelamên welatên xwe bikujîn yan jî em bêhne kuştin. Di salên dawiyê da harîkarî hêdî hêdî hatine birîn. Ev e bûye egerê hindê ku harîkarî kêmtir hebin û pidir xelek ji wêrê biçin. وبدي مازوت يعني الشيء الضروري بالبيت المؤسس المضبوط ما هەمی تشت divên wekî gaz û şîrê zarokan. Ez bi kutekî heftê rojekê kar ji bo xwe peyda dikim û nêzîkî $6 werdigirim. Eger min ew kesê bo wî kar dikim ne nasîba, renge wî pereyî jî wernegirim. Penaber kêşa serekînînin di xwepîşandanên Libnanê da. Lê hindek xwepîşander dibêjin ku penaberan bazarê wan yêkariyê têk dayî û hindekên dî daxwaza parastina mafên penaberan dikin. Di nava vê aramiyê da, daxwazên xwepîşanderan û penaberan hebûna pêdiviyên rojane ye, wekî hebûna karekî û xwarinê û cihekî û silametiyê. Jinek li Brîtanyayê de Prince Andrew tawanbar dike ji ber destdirêjî û bang li xelkê Brîtanî dike ku piştgiriya wê bikin ku ev îddia dike ku bûye qurbaniya firotina keçan di destê Jeffrey Epsteinê de. Dershowitz xanim Virginia Giuffre dibe dadgehê ji ber ku ev wî tawanbar dike ji bo destdirêjiyê. Dadgeh li New Yorkê de çêbû. من ئەو خانم قەت نەدیتیە قەت من ناوێ wê nebîstiye ew çîrokek nerast e demêla xwe de dibêje wê min nedîtiye binivîskî ew dibêje wê min nedîtiye tu carî nedîtiye wê ji FBR got got wê min nedîtiye ji hevalê xwe re jî ji her kesekî re gotiye min nedîtiye lê niha dibêje wê çend cara me dîtiye piştî got li parêzerê xwe re axivî. Parêzerê xanim Giuffre nexwest şîrove bike lê ev li ser tekiliya parêzer Dershowitz û abrowanê navdar Epstein disekine. Epstein xwe di zindanê de kuş piştî tawana ku ev keçan firotiye. Qurbaniyên Epstein her wiha dixwazin Prince Andrew ya Brîtanyayê jî alîkar be. Divê ku ew hemû belgeyan eşkere bike. E-mail, mesaj, teqvîm her tiştê wî pêwîst e ku were lêkolîn kirin û divê ku parêzvanên Prince Andrew ku kesên ku ji bo wî kar dikin biaxifin ji ber ku ew baş dizanin dema ku ew bi Epstein re çûye ku yan jî çi kiriye. Di demekê de ku nêzik maye bû hilbijartinên Brîtanyayê de tawana seksî li ser Prince Andrew bûye niqaşekî siyasî. All I can say is that it's very important that Ez tenê dikarim wekê bêjim ku divê hemî qurbaniyên Jeffrey Epstein dadweriyê wergirin û divê ku rastî bi cih were û em jî wekê bibînin. Hêpeyvîna Prince Andrew li TV de vî xes zehmetî de ku ji karê xwe ya kraliyetê dûr ket. Ji ber ku wî got tekiliya wî bi Epsteinê re normal bû. Niha tawanbarê Prince Andrew di hêpeyvînek de li gel BBC de bank li civata Brîtanyayê dike ku piştgirî bidin wê ji ber ku ev qurbaniya firotina keçan bûye. Her sal di meha duwazdê da êzdî li dewrûberên perestgeha Laleş kom dibin û dest bi çinîna darin zeytûna dikin. Peyamnêrê dengê Amerîka Selam Balayî ev raporta amade kiriye. Werzê çinîna zeytûnên parezgeha Laleş da zalam û jin û genç bi kûm qesta bîstanê zeytûna dikin û herkes dibête yêdî xilmet qebûl. دستوری ناوی خودی یا خاصا رسله و ملپی فصله و نقله پی نقله ایرو روش کو ام الرز زیتونانا کو خلمتا زیتونایا هر سال و هر وقت و هر دم به خلمتت کنو اوان زیتونات چنین و اف زیتونا جی بو زیتا فتیل و قندیلت مالا شیخادیا حش حمو دورت ازدیا وش حمو شنگارش بحشکو بعزانه پیرا جن پیرا میر تین به خلمت و به خیره بخود کن اوجی تشتکی گلکی جوانه و گلکی پیروزا کو ام ازدی پوته هندا دنا خلمته و دنا وی کار پیروز چونگا
اوان خاص و قلندر اوان چاکو مومنه اوان درویشش کستیا خوصا اف زيتون چاندینا و وی خیر و وی خلمتت کن ام جی بکاری وان و بخلمت وان ام بردوام هر سال في دم صالح چونگا سبقا قولی بوما کرم کتو بیجت گلی برال ود کم نصیحته هنجی میره براستی بکت خلمته دل پط شیخو کت منته بقولو لافجو هولا هولا و تلیلین جنان هر خلمت کارک برنگکی خزمت بو پرزگاه لالج دکن افکاره بو میجو یک دیر و درج ده زفریتو هر سال ده دست پیکا مها 12 دا دست بچنینا زیتون لالج دکن و جرایم پرزگاه بزیتا وان زیتونا هلدکن بچوانا سفر بنا كريانو وخير وخوشي بخوه الدكتين وقوالو كثر بوبينا ديكا خوهيرانو ووانا قادني بس كومندار وحيلو هر سال وكيفي وقتي خدمتكاري مالا شيخادي حاضر بين الفي بستاني أفا بستاني مالا شيخادية أف بستانا بري 1000 صالي أف دار هاتينا چاندنا أف دار الزيتونانا والزيت زيتونة تشتكي مقدس وبيروزا اللالشا نوراني أمي زيتي وآفت كلينين آف سرت كافت وزيت أم حمكيرات كين أم بينا هندروا مالا شيخادي هسندنا وأفي زيتيجي أم فتيلت مالا شيخادي بيقريت كين چونگو 306 نشان المالا شيخادي وتين هيفارت إنيا وهيفارت چارشنبه افتیل وید حمو بنا گوری کرین وکی دیجی روجت عادی جی هر رخک گلی پیت ایتا گوری کرین کارن هر گرینگ یل پرزگاه لالش تینا کرنه هر سال اف خدمته یا کوچنینا زیتونان هر سال وی وقتی تینا کرن تشت گرینگ او کوج همی دور و گندن ازدیا بجداری و خدمتت بن سلام بالای دنگ امریکا پرزگاه لالش دو میر جباجار افرین استنگدار هاتنه دنه لی او استنگی وان نبویه استنگ جبو وان کو بستیرن نروز ریشو راپرت تایبت لسر جیانا وان چکریه ولات و خلیل خلو دوبراین هف خودی پیوستین تایبتن او جناحیا جندرس یا عفرینینا اونه حال هرما شهبا در بدرن هر دو جوانن کو جدماش دایک وونه داد چاون خدا استنگدارن خودی دنگه کی خوشن ولات یه مازنه دی چوکانیا خدا لمزگفت فیری ترتیل قرآن بوبو دورا وی بر خدای هنره و کلامان اگه فیری علموندن تعبیر بم گود انگی تهایا مگاره گوتا وی کوم سرانه با امو گود تمام ولا جوی چاغنا دا جو چاغنا دا تاوی کومو روجاوا ای جندره سبیم دا تاوی بیم باشه ده 1007 و شوین دا حتونی دامه نکو دادرد کاتم حفلتو الماز خلو دایک ولات و خلیل جرا شازاروکن خو خمگینه لی به قسمت و قدر خوده قایله او آلیکاری وان دکه و پیوستین وان بجهتینه دایک جدنگ بیجی اللهون خو کیف خوشه و جبو وان پشت گره وقتی که دسترین هم شده بم هم دیگری هم دبیم هم اوی وانا همه وانا داره عاد خودم جا که ادبیم ناشینم جا که ادبیم زرات ندندر داد عاجزن بلا هرنش خورا بسترین قنب رعنی نابینن قنب وی شابینه زکی خدا یعنی حماس ویر چید بعد خوازم بستریم عراقی خالد سرن اپر شدم اپر شوما هرنش خورا یعنی تشتک جدا از داری جملاتی خورا بکش خورا بکن خلیل جی برای بچوکه او جوالات برای خوی مازن فیری دنگ بیجیه بویه ستران کردی و عربی دبیجه نها ولات و خلیل در بدربونه تفلی کومه کسترانم بونه و به هفره بروویان چه دیکن و بجداری آهنگ و شاهیان دبن ولی دهورا ای پر از پر موالش حسکم و سترانه دنجی مثلا ما بر ویجی چه کرو هیداگر کار ما دست به امبلانس بلکن اشتها و کلام پرجه حاضر
لكن كلهم شي برن يعني ما رشي حاسك خلیل و ولات لشهبای توی پیوستین خوین تایبت لی او پیگیرن کوژیانا خوب آسایی بدومینن و به هنر خواه حس کرنا خوش عفنی را دیار بکن. ولات سه هیوین وی هنه او به مرا پارو کرن. شعبي بدي بو ما ازو بركي خو حرسكم ما يعني ما خامي في مولي يعني بهافرو روكرو ابو ياك وايد دي جي یک بونو ما کردو ما 4 پارچه کردستانی اس سی جی دو خوزه ما ام بفتلن عفرینه لكن تركوا عفريني جبوه عمددن خويني ولا تخون فروشن دسیسی برفنبار دا آنگوروژا جیهانی یا استنگداران ده ولات و خلیل به کمیرای دنگ امریکا را در باسی کامپا پنابرن عفرینه بون در بدر دورمه و وان جویان و خواستن گهداری کلامن هر دو برایان بکن نوروز را شدنگ امریکا شهبا ليفالي جمد بقار لي ولا أسمر لیوانه پرتوکن هلبزوان ارژن آری وکو سه تکتین بلاف کرن. پیام نیره دنگ امریکا عرف اصلان لوربو و زیده تر زانیاری هنه. پرتوکن ارژن آرین لوانه هات دانسین. هلبزوان ارژن آری د سه جوتمها 2012 دا جبر نخوشیه پنجشری د 56 سالیه خدا ل آمد جیان خو جدستا. اوه گرینگتری جنونرین هلبستا کردیا نوجن بو. پشتی کوچاوی داوی و شانخانه آسور همو هلبستین وی برهف کرنو جارا اول وکی سته که چاپ کر. ستا پرتوکین هلبست ین آری جپازده پرتوکان پکته. به ویمه بسته لباجار وانه جبونا دانسینا پرتوکان د پرتوخانه لیلاوی دا سمینر کات لدارخستن. د دسپیکا برنامه دا قانونجنه بیکس نوری ابدال کنسرک بچوک پیشکشی بشتروان کر. رونشوانان جی د برنامه دا لگل قانون هلبستن ارژن آری خواندن. د برنامه دا نویسکار محمد روناهی و نونر وشانخانه سور رشو روناهی بسر کسایتی و ویجا ارژن آری جبو بشتروانان آخفتین کرن. پشتی برنامه نونر وشانخانه سورو کووار دلوپی رشو روناهی گود کو جارا یکانه وان پرتوکین آری دسته که دا چاپ کرنه و جبر وی یکی او پر کیف خوشن. از اول خوازم بجم لسر ناوی وشانین سور ام سر بلندن دا کو مهمو هلبستن ارژناری شاعره کی وکی ارژناری جرا اول کرنا صد و گیهاندنا خوینرین کردی ام بو سر بلندن هیچ وقت صعب بود بو از بخوا نویسکاره کی دشتیمه لی وقت دست خود داویج ما پینوس بری خود دمت شیایان جبر جبر کو بری خود دایت شیایان به قلم آخو چایم کردان چایم کردستانی راوکریه خواستیه برخودان کردان برخودان نتوای کرد بین زمان جبر هنده با کردان گله کی مهمه. نویسکار محمد روناهی جی جبومه قالا گرینگیا هلبزوان آری یا دویجا کردی دا کر. نونره نفسکه که زمان کردی آخر کمری آبه تبون سر و به کردی نویس به کردی ویژه ندخل کردن دوی دمیده دست به زمان کردی ادبیات کردی کرد و بو پیشنگ مجوانان یعنی جبو ما بو هیویک که همجی خواه لزمانی خواه بگرن و بوی زمانی خباته بکن جبو یکی جی ارژناری ادبیات کرده گرینگی خواه هیه. هری داوی رشو روناهی گود کو هر سال ارژن آری و هلبستین وی هر دچه زیدتر راست علاقه که تیو دیار کر کو افجه شانازینه یا. پارجی علاقه که باش هبو لی ای سال از کارم بجم دو قاطی سال پارین علاقه هبو جگلیوانی و گله کی کیفام به هادی راستی و هلا کرابون وان جوان رابون هلبستا خواندن هلبستن ارژناری خواندن از به گله کی سر بلند بوم. هجای برخستنه کو ارژن آری د سال 1956 دا لگونده چلیا لحرم عمریا نصایبینا مردین جدایک بو
Arî dibistana seretayî û ya navîn li Nusaybînê qedand û di 1979 da jî Enstitûya Zimanê Tirkiye Amedê mezûn bû. Helbestên wî di gelek kovaran da hatin weşandin û heta niha 15 pirtûkên wî jî derçûyîne. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan. همشان هجا به وی راپورت ام هاتن داویه برنامه و هفته حتی هفته عبی بمنند خوشیده هر شاد بن.